han kren spang Naaman hakawa Jordan. Uni Naaman na gejing sisya uday unong Syria, uday rangba Shipai, jung usiem Syria, henry ka kerteng jung kaday kabasngaw tenat. Naaman kamot pleasant, ni delightful. Kerteng jung kaday kabasngaw tenat, kamot hisngaw tenat, ni kemen. Kata kaday ka kerteng jung Naaman. Pinapuli yaw Naaman hang hakani ka story hakaktian jong oblay. Ni klem satya boon penpau ya katu ka jingkemen ka jinglong delightfulness jong ni kita ka pleasantness jong ngi klem yo satya. Ngi hadu kabakatu andaw layo khya te katu kat ni ngi mo ki ai. Hendrai ngi yo penmanu ni briu bitar. Dom bitar. Haba pa sumya hapa kawa Jordan. Uang ya kini beriu jeng uang ini kikentian. Uang lada kawa Jordan kala ban penkia. Uang nganlet syapori lajong. Kadang kawa abana kawa farpar. Kibakam kuat cibun. Umi dah ke jing bitar umat ban pet. Hari ini beriau antara keren ki syakri uko ngo ya ki syakri. Kawan biang gitu ke pleasantness jengu, ke delightfulness jengu. Uko ngo ke kamba kaja hawa Jordan. Tungin ong lang amen. Hallelujah. Ngamtip dah ganung mood piwan na yeng. Ngamtip hialang an em bakam shit man dah gasengi. Ningam tip nemen miet piotia na em. Henry lada pipen sngaw tenat lagi dong ngamen siem. Lada pio ibo blayu de babaha. Hapadeng gijing ki bapia syam. Nama ublay jengiu de babaha. Ka jingis nei jengu kadai kabane bam jukut. Pateng la pateng benriu. Hallelujah. Pinio kamba hagane gasengi. Amen. Dan hari ni kapor pis ngau dom ya no pim ngau tenat. Dan ni kapor pim ngau tenat lesi kamet jang firo kam ngau tenat. Dan hari ni kapor ka jingmot jang fi ka poi shano. Ngakwa pin pediang ni ka ketien ka jang oblay da ka jingkemen. Kanuan biang ka pleasantness safi. Filang delightful haba fi ngam ka ketien oblay. Ka kamba kanja hagasnam ka jang ujisu. Dangan senang gini kapor ke jing syala tho na kitab jing kisiem. Ngan senang na Lukas gini kapor na Maria uni ubriau ujisu udah keren ni uni ubriau hakapor bu yalap. Na Lukas kelenang ka basau ka dekat ka ba arpu nyau. Jisu ang kumni ang shibun ki bapang nyang tholi kidan hari Israel hakapor u Elisha unang yatu lupa. Dia wairu amshim lapen kuat. Henry tang yau Naaman unong Syria. Tong ini ong lang tang yau Naaman. Jisu keren haki kon Israel. Kajat benriu balajit. Ong shibun kibapang yang toli kidan ha Israel hagapor Elisha. Klempen kuat yano henry tang yau Naaman unong Syria. Ngan sa penishibit nagaktian jong oblay ba uniu briu ruang nadu mantangan syakri tang yau try. Hallelujah. Utray ruang tang yau Naaman unong Syria. Pitiap na ublay ule eki ublay jungi wala daw bakraw katno. Utiap lut yaki klor. Ula ban nyaw lut yaki klor. Tau lut mau yaki neki sembay yaki diang yaki siet. Ula ban nyaw lut yaki neki ki sla ki badan haki plang haka partai baragaway. Hallelujah. Utiap lut yaki baro. But utiap lut yang ngabat ya firo kumju. Sangin ang lang amen. Amen. Utip lo diki details jong ke jing em jong abat jong fi.
Na kita gadau ke jing ya day jungi ba ublay ka long personal. Amen. Christianity is not a religion. Christianity is a personal relationship. Ka jinglong Kristan kam day tang mapsyalong niam kalum gom tu. Ka day ka jing ya day simet jong pi bat ublay. Amen. Na kata-kata tangyaw na aman. Iga mau Jisu single out. Tangyaw na aman la penkia. Piru akhirnya kapor. Da fidan ka jing sriang ka jing trang ba menta ka singi pinio akamba. Ublay le akamba tangya fi. Amen. Da fidan tang sispa ne sispa san pau ne arspa ro tang arspa. Tangin ong lang amen. Tangya fi ublay le akamba. Hallelujah. Hanray nginde ngindon ka jingya day ka ba marmet ba ublay. Ka jingya jang fi shimet. Balay ba uniu brio yo kamba. Bible ka ong tangyaw na aman. Tong ini apaya kini kapor. Na ka kita ba adong kis iem ngan pulih kini kapor. Kalanong ka basan ngan pulih ka jing pulih ka ba khamjrong. Nga ko apin ya syakor lang yang kalanong ka basan. Kadekot ka ba nangkong terter bala tho syapang uniu na aman. Bible ka ong kumni. Ti una aman orang ba upat ya pom usim Syria ulong ubrio ba kraw hakmat ukun rajung. Ubadan buram namardau utrayu ai ke jingjob ya ki Syria. Ulong ubrio ba kraw bor andrei ubasa nyang tholi. Uyo ke jingpang nyang tholi. Age jingpang khasi jungi ke ketian khasi ke dega nyang lengkut. Kabamla man penkhia. Bat kisiria ro kila let mi shiken hon ban ring merau na ri Israel ya gawai ke samla. Kabashakri ga tengau na aman kalau ong halaka kenrat. Bana kenrat jonga una don ba unong ye thulupa po Samaria. Kani ke Samaria ke dega nong ba jong ka ri Israel. Marhagini kapor ya gari Israel la divide. La penia bentah ki ar bentah. Ka bentah ka bashpang syatay kanong ba ka day ka Jerusalem. Baki Juda ki sensyar. Kanong ba ka bakham syatay. Ni ka bentah ka bashpang syatay. Kanong ba ka day ka Samaria baki Israel ki sensyar. La don unong ya thulupa ha Samaria ti unapen khut ya na unyang tholi chungu. Wei tiu la lej rong ula ya thu hau kan rat jeng uda ong kumta ong kata ka khana nari Israel usiem ke Syria ula ong kilej bat ngan pa da ka shti usiem Israel kumta kila lej ula shim shipau talen gerupa henriu hajar shekel ke ksiar shipau riam ke jankup jansem ulawan lami ya ka shiti shows im Israel uda ong. Ti andang ne ka shiti ka lawan poi hame hakmi ngala pha yaw na aman usakri jonga. Ba men pen khia yu na ga nyang tho li jong u. Ka ban neng kong ka bang akwa ban ong ye phia ka ni ke puar. Phimla phin tiet yaw blai da ka spa jong phi. Tangin ong lang amen. Ngimla ngin tiet yo blay de ki jingle ki jongi. Ngimla ngin tiet yo blay da kanu. Kadai ba ki jing isnay jong blay la de pinio kamba agene ke por. Hallelujah. Yang ngi ki Kristan ngi latip agene. Handai ngi syat bakla agene gawai. Pimla pin tiet yaw blay ro da ka hok jong fi. Ong lang amen. Ngi teng ngim yo kamba day na gani gadaw. Ngimot mga klempat duway baha bangampat sya jing in. Bangampat le ka tu ne ka tu ngadang i ka tu ngampat le ka tai ka way. Nangala ban le hok ublay un sa jubab ke jing duway jonga. Pimla pin tiet yo blay da ro em ong lang amen. Da ki jingle jong pi pimla pin tiet yo blay. Kadai be da ki jing isna yo blay. Hallelujah. Kadai da ki jing penrit da ki jing ko ngo.
ka kamba ganja haga jing im jungi ki bakla gini gepor ka ksiar kerupa ki lawan kit ki jan kup ki jan sem lawan lam ka shiti da usim da ka kardan na gaburam phimla pinti dia ublai ngas ngau tenat usim Israel gini gepor ukat laki jan wang gini ki kentian ti haba usim Israel ula puli kita ki shiti ulakat lagi jan ulang ngalong ublay mo ban peniap at ban penim bau niu beriu lapa ban penkot yau niu beriu na ganyang tholi ejungu hanai nga kerpan ya phi tu perkhat nama rakmi kumnu wat daw ban ya kaja abat nga uni umut ulapa khnang yau ni lada umla ban penkhia un sawan hiar thma ban ya kaja haga da gapor uwan ubriu jong ublay u Elisha Ong ini kikentian habu yo sngew bu iem Israel ukat laki jan ong balai mekat laki jan ai menta unwan hanga bu unyo tip badon unong ya thulupa ha Israel gede ka badon balai haleluya haga jaka badon ublai umdon ka bamla badu balai jungi amen kum tau na aman ulawan bat ki kulai bi kali jong uru ulayang ha jing khang ga yeng Elisha ula pha eu nong lam ktien ong khilet sum ha ka Jordan nyau sien ne ha Jordan nyau sien ka do jame kan wan biang hame bat men long khuaj henre una aman ula bitar ula lekno ula ong hakmi ngamot shisha on wan mi shanga unyang on khot ya ka keteng utrai ubo belai jungu un kawe la ka kti halor ke jaka ka mangami uni unyang tholi un penkhia yanga nangani ganyang tholi hatu ka abana ba ka pharphar kiwa Damaskus kimlong ki bakhamba mene ki Israel baro ngamla ban sum haki ba ngan khoj Ukraine da ka attitude agane ka por da ka jingbitar kumta ula phai ula letno da ka jingbitar lep tongin ong ka jingbitar lep kajing bitar kajong uniu brio satang kentian kalajan pendu ya ga kamba menitang mo bitar da keren da attitude nang kapor da ka basngau sarong ong la da kataka Jordan kalaban penkhot yang balai ngamlek syakiwa la jong ka abana ka farpar ka dan ngan sum hang tangan longkhot umut ban lek da kajing bitar lep uklet baudai una aman kekerteng jungu kadai una aman hakajing yadai bu usaitan hai gajing yadai be gajing hakajing yadai be gajing le ka Bible ge thu yangi tu bitar rai wat lepop ne wat ajaka ya usaitan amen pin penjam ya ga basni ya usaitan kamlong handrai hakmat ublai pimla pin shu attitude ublai hallelujah Bible ge thu ingi gini ke por ono lale gini kisakri chung u kilawan ha u bat kila keren ha u kila ong kuk pa la dau tau nong ya thu lu pa un hukum ya me ban le ke bakrau menom da le ka sakap no le ha bon chu ong to sum bat to long khoi ngas ngau tenat uniu brio ulong reasonable no brio ula ban perkhat Ong la da pha eme ban le ke bakrang menom le man ni okhia da pha eme ban kiu ni ulum hato menom kiu pha eme ban peniap la si spangut kinong syun menom peniap pha eme ban ai keksiar kerupa ne ke ka kam ka bakrang menom le mameni okhia sakat no khamtam uni unong ya thulupa wong tusum batulong khuai Malay mendom, tang ba ummi, tang ba ukhlem le, kat kum ka proses ka ba may memperkhat. Ba ukhlem man, ukhlem kawe la ka kti, bu e ka kti, ni kawe e ka kti ha ka jaka ba me pang, men bitarno. Balay mem syuko ngo. Ngi teng ru, ngi mut ba, ngi teng ru ngi mut ba, ublay un penkhia. Kat kum ka jing perkhat ka jongi. Ada ngimla wan bu limit yo blai. Tongin ong lang amen.
Uni udom nay na kanong kada udom penpawe jingdom kat mangaw long he long han mangalawan peniap lot igini ki Israel da ngaman mangan peniap lot yaki ngawan hayeng jome tang mi ro memmi satia me pasum yang ka ti kawa ka barit kawa ka ba miar rengkat e be ki wa jonga hapo ri jonga me kleman mi satia us ngau dom namar ukhlem le kat kum ke jing tmu jungu da ka jing bitar lep omot ban pet no Hari la kumno ni ubri upendem ya ladi. Jangan nong lang amen. Ngam tip kumno hagini ke por ndrai lada pi penrit pi pendem ladi. Daga sengi ro gade sengi kamba. Jangan lagi jeng tak ti shotra. Hallelujah. Ndon kiban yo kamba baik mendaga sengi. Dangan puli syu. Anda kum tau la lechiar ula sum nyau sien ha Jordan. Kat bakum ke jing ong ubriu jong ublai. Bat kado jong u kalawan biang kum kado jong u khenlong bat ulakuat. Hallelujah. Ulale hiar syawa Jordan kat kum ke jing ong ubriu jong ublai. Ulasum henyau sien ha Jordan. Bakado jong u kalawan biang kum kado ke jong u khenlong bat ulalong kuat. Ulayo eka kamba kini ke por. Aku angan penifi kendiat namanya keren sepanguna aman hawa Jordan. Aku angan penifi gini gawa Jordan. Siwangan peni gawa Jordan aku angan keren kendiat sepang kini kiwa akibadan ha Syria. Kini kawa apo Syria kabakerteng ka abana kabuni una aman umot banlet sum. Kisat kot eka golden stream. Kadai kawa kaba itenat bah. Kala bandai kabarada river kabadang don mentah. Hapo kabadang don hapo Samaria hadu mentah. Kani ka abana. Kadai kaba itenat bah. Nang ta kani ka par pat kadai kawa kaba stet bah kaba kuat kaba stet bah. Baklan ki kriang jong kani kawa. Kani kawa kala bandai Kanar al Awach. Kani kawa ro gadon hapo Samaria hadu menta gadang don ngamot banong hapo Syria gadang don. Kini kiwa kidai lesi kiwa kibadon nam baha hapo kasnong Syria. Nagata-gadang una aman usaong. Lada kawa Jordan kalaban pun kuat. Balai ngamlet siapa abana, ngamlet siapa par, ngansum mangan long kuat. Kiba khambun hi gibrio, habayadai, bat ke jingkot jingkia, habayadai ba ke jing im shimet. Kisania aki kiba bun jong kapartai. Rengas ngongo yang ba dia fi. Kajing shania jongi kalong ho to. Tongi nong lang amen. Tongi nai kajing thap ti shotra. Hallelujah. Hallelujah. Nim shania abana. Nim shania par hagini kapor. Ka Jordan kadai kabarit hagapor kaba. Hagapor kamtam hagapor barit karit kawa Jordan. Namar kawa Jordan Kambuan kawa Jordan Finland mentalai kawa Jordan kadai kaba Kambuan kila ya ring kila irrigation kala aduna wa kawa Jordan. Ausnem arajar kan rio nga penbaptis arngot ki paralok jonga hawa Jordan. Siapa orang Israel ya ke Jordan ki ong ka Yardin. Kajingmot jonga wa Jordan. Kawa Jordan garit bah. Kamna day bahye. Kajingmot jong kawa Jordan kamot kabawan hiar na jerong. Amen. Kata gede kajingmot jong kawa Jordan. Kabasnyaw tenat hang ni ublay upak nang yang ni unaman. Buunlay sum hagani kawa Jordan. Bagani kawa Jordan kaklam teu ya ka jong gari Israel. Ka teu syapang ka jing Arab ka bawan na utrah. Itu nginong lang amen.
Yadin ne Jordan kamut kabawan hiar na jerong ngan kmit laki khmat chakilum nang no kanwan ke jingerap jonga kanwan no try bathawe ka beneng bat ka kendau. Hallelujah. Kata ka dege jingmot jang kawa Jordan bat de gabangan keren hangi spang ka jingerap spang kawa kaban sat jangi gene ka por kamdai satia tang kawa Jordan kabalong physical ni kawa Jordan kabangnya keren nagakhtino blay gene ka por ngan keren spang ka jingerap kabautra Jisu ule nagamda jungi. Hallelujah. Uwan hiar na jerong uwan hiar ban long brio sa gene ka pertai uai ya ke jingem jengu bat ka snam jengu bakan sat ya ki pop bat ke jingpang jengi baro bat ka snam jengu la map lot la sat lot ke pop jengi baro bat ke jingem snam jengu la pen kia yangi taginong lang amen. Hallelujah. Kata ke dai ka wa ka bangakwa ngan keren ha pedeng jufi gini ke por kawa kawa kham kra wana kawa Jordan gadai kasnam gajung Jesus Christ kawa mi aga ding fana galbari. Hallelujah. Kani te galaban pen khoi lut yaki ai baro na ke jing em jing kani kawa Jordan galapan khoi yang ni una aman kanyang tholi jung o kalaja kadua ajung u kawan biang kum kadua kunlong long restore long revive refresh sesisian yuk biang a new beginning sesisian katno khamtam kasnam gadong Jisu. Hallelujah. Kadon kawa kabadap dasnam kabatuoj na po Calvary. Hallelujah. Amen. Lada pi rengkang hagani kawa pisat yala dia gani ka snam kabami nakikti nakakrong nakamet kabami nakijingmong nakakli jong tra jengi Jesus Christ amdan pop setia kabanom kuat tanginong lang amen amdan jingpang setia bafinom yokhia. Hallelujah. Sasisian pinio ya ka fresh ka new beginning dapiwan hagani kawa jong ka snam. Hallelujah.